labo mama bezapho. Sikhuluma ngabantu abaphethe amakhadi ezapho. Izawu yayingabhodwa ngesikhathi sezapho. Ngiyathemba mina bengiyiyouth. Umama behamba labo mamulesana. Ngabe sitshela besiyethusele. Kodwa bengasethusela asikubuyiseleni ukuzila. Sizile ezinye izinto kuthiwe namuhla inkomo uzadlula la ehamba emoyeni. Nxa lingaphumanga la gijima kuyazila lizalimala. Oba kusiyenza ukuthi thina sigijime sise ngeza. Iyouth yezapho ayisiye iyouth ebe iyazi izinto zonke ukwedlula abadala. Kodwa iyouth yayizithunywa zabantu abadala. Bayenzela ikusasa labo njengami so. Ngibe niyouth ngithe ngisiye empini. Ngisuka ku-youth. Bakunzima. Konoko. Banenga abagigwa ngabo mama babo emgigweni. Igugula hundi ayiqalanga kuzana. Yaqala kuSmith. Wagigwa bephila eze evuthwe njenge amabele. Iyouth yayigijima phambili kwabadala. Lezazi izinja lezana ukuthi azichithiwe, ukuthi azenze njani? Iyouth. Ende iyouth yakudala yayingadingi imali, yayingadingi utshwala, yangadingi lutho. Ya idinga ukukhululeka elizweni labokhokho babo. Bengathi ukuthi sifuna ukubuyela emabhethwini. Kodwa befuna ukukhululeka ukuthi labo bakhuluma ntando. Bayenza ntando, bayenza abakufunayo. Omama ezindlini bebekwazi ukukhulumisana labo baba bekhululekile. Ngoba amabhunu ebengasiniki, not wonke amabhunu. Funa ukucorrecta lapha ngoba abantu lapha nxa besitshweza besithi sixotsha amabhunu. Sasingaqotsha amabhunu, sasixotsha umbuso ungahambelani labantu abamnyama. Zalelwe lapha kabe ngawalapha umbhunu kodwa ezwisisa ukuthi abanikazi belizwe ngobani.